Mami sih. Ini. Jadi. Pak, tunggu Pak. Ke sana ke Bapak. Bapak golek genjer. Nah, iki lho. Kate gek pakan pitik jarine. Ora gek pakan uang. Bapak golek genjer kae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sobat onlineku? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, dilancarkan rezekinya, dimurahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, pagi-pagi bapakku golek genjer iki. Hah? Wis ta? Lah kae lho Pak, ndek kono Pak. Sing enom-enom lho Pak, kok dikolo Pak. Ayo naik. Heeh. Kulo le oke. Iso le oke lho. Iku pe ditanduri apa, Pak? Pari ya? Pari. Iki tek wong biyen kae apa enggak didol ambek wonge? Ora didol ambek wonge. Lah mek gari sak guthok iki tok ngono. Iki ya. Biyen iki sawah rata-rata iki sawah tok. Saiki dinggoni omah kabeh. Gari mek iki tok. Lah sampeyan tenan ndi? Lah kae lu tengah-tengah nom-nom Pak. Lho wis oleh oke ta? Lah kok ora rolek sampe nyemplung iki mau. Ora rolek nyemplung. Sik ana bapak nduk, Le. Duh, iki lho oke. Genjere sakmene kae. Kamu sekolah jam berapa, Le? Diantar mami apa ya? Anu, Bapak. Iya. Mbok bapak jadi kayak pakan PT mbek kolok. Dipilih sing nom ae. Nom-nom tok iki. Lho genjere pe dikolok gah ngono ya bosok kok corona. Gah. Iya. Dikolok ae iki kok dikrawu. Ayo itu kan cuma itu kok di itu tutupnya. Kok gini kok. Kilo genjere mbek bapak di radali apa diirisi. Digepakan pitik. Mau separuh-separuh digawe anu, sing separuh dipecel, separuh gepakan pitik, separuh gepakan wong. Wong kok gak ono ngene. Ono. Toko Indonesia. Pak dek kono nganu Pak. Ibu lek nganu iku kates, dipakani kates. Opo nih? Pitike. Nek kono, pitik opo kono? Pitik apa? Pitik opo? Pitik biasa. Lewat mana? Iya. Habis lihat bapak mancing, kok mancing. Cari genjer, lanjut saya jalan-jalan ke sawah. Ayo sahabat online. Tadi bapak cari genjer di kono, Nduk. Nah, ini ya. Bersama bocil. Apa jatuh? Wes di situ. Ojo lompat-lompat kok jatuh. Hei tunggu ya. Ngon. Ponaan kita kok kono malah nyeng gitu. Ayo pulang.
Lo ayo pulang kok. Lare-lare ndek kono dhewe lho. Iya sik. Jalan-jalan jauh. Mlaku-mlaku ning sawah. Lek di kampung sono ini kan aku di rumahnya emak. Orang tuaku masih di kota ya. Kalau rumahku sendiri di ini pegunungan. Jadi jalan-jalannya ke hutan dan sungai. Layangan? Nggih. Loh, kae lho. Dek kono iku endi ya Bukit Dieng kalau nggak salah. Nah, itu loh. Yang putih-putih sono itu. Ngeblur. Oi. Nah itu ya. Yang di sana putih-putih itu. Karena sana rumahku, di sana rumah emak. Bocil-bocil nunggu di sana, bengak-bengok. Hah? Iya, nanti pulangnya lewat mana? Lah, Rere kasihan tak nunggu, Nduk. Munyer nanti. Nggak lewat sini lagi, tak, Nduk. Lah, kalau nggak lewat sini, lewat mana? Lah, lewat mana? Nanti lewat sini. Balik, nih. Nggak lewat perumahan sebelah iku ah. Buntu. Ono kali. Ya nggak apa-apa Nduk lewat kali. Nyebrang kali. Dicaplok. Apa? Iya ndek kono ya perumahan. Banyak perumahan di mana-mana. Iki Pondok Indah, Nduk. Lah iki apa? Iki baru, Nduk. Iki perumahan baru ah. Hah? Iki koyoke anu yo. Bapak lek ngarit ning kene. Ayo pulang lewat sana lho, wong kok adike nunggu dek kono kok. Anak ini kono kok pemandangannya apik. Ayo pulang ah. Ayo adike nunggu lho. Bapak ngarit. Lah yo aja ke sana. Kono sapi. Kok sapi wedhus. Kok wedhus. Kerbau. Ada kerbau. Iki pake ngarit. Pake ngarit. Ayo pulang. Ayo balik rono ya. Iku ono kali ono, El. Kok nang kali kok cemplung kali. Peko pemandangan. Ayo, Kak. Buah apa? Ayo. Kemana? Pulang lah. Lewat mana? Lewat sini, hai, El. Iko lo polisi lo, polisi njokok Zidane iko lo. Kayak Zidane guys. Ayo. Kecemplung kali kok polis. Buah apa ayo, ayo.
Ayo. Jalan-jalan. Wah, ini are anu pelan-pelan aja. Nanti dimarahi orang. Enggak, Buah apa sih kelengkengan? bukan. Pelan-pelan. Gendernya kayak L. Ini L. Rekomnya langsung matang nih. Endi sih L? Jatuh nang ular apa ora? Endi sih buahe? Kalau jojo apa sih? Enak ah? Kan iku mentah. Lah sing merah sing ndi? Iku ada ini putih. Ayo pulang ayo. Buah apa sih L mami kok ora ro? Matoa. Matoa. Oh enak iki L. Sik mentah mi. Masuk. Coba nih. Endi sih? Sing gede gua. Sampai apa dah? Iki ya. Iki L. Iku ah. Iki L. Kok kecemplung sawah. Atos nih L. Iki lho buahe. Matoa. Matoa. Kok matoa? Matoa. Matoa apa matos? Matos. Iku L wake L sing gede-gede L. Ya, tapi iku mentah nih. Masuk. Lek matang iku gede. Sakmene lho. Masuk. Ayo. Gak ada. Di L, kasih tahu di sini L. Ini enak sarang lebah. Sarang lebah besar. Iya. Ini ya. Iko. Oh iya, ayo pulang. Oh itu iya, ayo pulang. Aja lompat-lompat toh. Hampir kecemplung sawah. Cemplung sawah. Mami sih. Nenek. Jadi. Pak, tunggu Pak. Ke sana ke Bapak. Pak, tunggu Pak. Hah? Rongono mang melok Pak nang sawah. Pak. Ngendi? Cek sawah lebih cedek. Sawah ndi? Dhuwur. Iya, Ndi? sudah ya. Soalnya iku Sudah sampai rumah. Terima kasih sahabat online yang sudah menemani saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.